Mutaratara wa ikereka ria gatatu ria ugai wa kigina gia thirikari cia matura uria na njira nene wirigiriirwo gutigirira ati kaunti iria cia andu aria aingi ciamukira mbeca nyingaingi ungihituka. Kaunti ya Machakos ni imwe ya kaunti iria cingigunika ni gukorwo na andu aingi makiria matura-ini ma Athi River na Mlolongo. No senator wa Machakos Boniface Kabaka oigite ati ndegwitikira gutirikaru nake kaunti cia Kitui na Makueni ne kunyitanira nao guturukia mubango uyu thengia ya gukorwo akigunika, undu uria utumurite mbara njeru cia uteti gatagati gake na gavana Alfred Mutua uria urendaga senator Kabaka ambe ahuririe kaunti yake mbere yeciritie uhoro wa gitaru gia ikamba-ini. Sasa niliona ni mzuri nisimame na my brothers solidarity, kwa sababu mimi siwezi furahia saa ile Kitui devolution imekufa kabisa, Makueni imekufa. Sasa itakuwaje? Watu wote itamaanisha watakuja Machakos. Sasa devolution haitakuwa ina maana. Maseneta merigĩrĩirwo kugeria rita ria mugwanja kuhitukia mutaratara mweru wa ugai wa kigina gia thirikari cia matura, utongoria wa bunge ya Senate rungu rwa mutongoria wa ringi Samuel Pogisio, muhiuria wa Muchalisha Irungu Kang'ata na mutongoria wa aria nini James Orengo makirikana mihenya-ini ria micemanio ya ndagika ya mwisho gutigirira ati rita riri gutigakorwo na giconoko. So what is the issue here? The region's leaders believe naively that their numbers are properly half the country. They also think they generate all the taxes. In the pastoralist areas, our household is between 10 and 15. Justifiably so, because we are polygamous. Most of these men seated here have more than one wife. And all of them here have more than 5-6 children. Therefore, hii mambo ya kutuambia sisi hatuna manumbers na ni kweli wao ndio hawataki namba zetu ionekane, tunataka ikome na ikome kutoka leo. Kama si hawa 7 ambao walikubali kwamba hata kama formula hiyo ilikuwa imewagawia fedha nyingi kuliko wale wengine, kama wangekubali kusimama na sisi, hizo kaunti 18 zingepoteza takriban bilioni 17. Kiumia githiru maseneta 25 maikirie njari endekithia ria ugai mweru wa kigina gia thirikari cia matura angikorwo guthingata uingi wa andu no na angikorwo wendekithitio ukambiriria kurutithio wira mwaka-ini wa 2022. Maroiga ati matigwithitio kuregeria mirugamo yao ya nahau kabere na gukiri uguo barabara ya muthenya wa keri no teria magereire maita 6 mathiru. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.